Hey guys, this is CJ Estrada and welcome back to my channel. So, today is tonight na. Tonight ka namin dili sa balay, sa kwarto ni amo ang background music. Looney Tunes, takto ba? Basta haggard kayo niya. Sayo ko na uli sa balay karon, so hindi mo kong video. Akong ko yung karon kaya akong igagaw nga kinural sa member sa Coral Society. Sa hashtag Coral Society. Coral Society, awa, blue rat. Kaya katunga ang blue niya. Ang katunga kay Nick, self-ligating man ang uban. Laisyo self-ligating. Self-ligating na, oy. Be smile, be. Eh. Mga kinural. Kunay si Angel. Char. So today's video is gonna be buang-buang. Buang-buang. One me amo ang patyo na mo self, no? Yeah. Challenge daw ni. A challenge daw me. Tongue twister challenge. Oh. So as you all know guys, basta kinural gali. No gid na siya nga Yung nyet. yung nyet. Kay ganun yung ngit man. Ang ako is kana mag-listen jud kong storya tungod sa kanang ihang brackets. Bracket para sa Brackets niya siya. Kuan sa kanang luas, di ba? O kung Luas. Luas. luas kung luas, oh, di ba? Luas o kung kuan, di ba? Kanang mag-move na siya. Mag-move na siya niya, sakit po siya. Nya, kanang uban dira nga mga hater kayo kay kanang kuno magpa-brace kay bisag tarong na ang ipon. Arcade daw, rich Arcade, kid. the rich kid, pero Feeling rich kid. so you know, mahal na gid siya ang braces pero if kita mo sa akong previous, sige pakit-unta mo sa akong previous na picture ha. Dara. Kana, mo niya akong previous picture sa una. So, kinaanin yung ngipon guys, dili baka mong magpa-braces para matarong yung ngipon. Di ba? So yun ana, so kaning braces dili ni siya kanang artificial or cosmetic lang. Kay dili sad magbutang ang sa makinairo. Dili sad magbutang ang mga dentist og braces if dili gud kuba ang inyong ngipon. Di ba? Number 1, sakit ang braces. Ikaduha, mahal ang braces. Ikatulo, you need patience. Yun kasi na yung braces kay hindi ka kakakaon o mga apple, mga gahit, mga butang. So, di gina siya basta-basta. So, let's start our challenge. But before that, don't forget to hit like and subscribe and smash that notification bell and share, peace, and love. Peace. So, first tongue twister. She sells seashells by the seashore. She sells seashells. So. Sige, ako yung una. 1, 2, 3, go. She sells seashells by the seashore. 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 Kasi kita po eh. Diba? Ako? Mako ka ba? Kung mako-ever ako. She sells by the seashore. 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 Oh. Shisha. Nga na dyan na siya. Ano yung isa? So, tayo mabuhat, ana. kasi mo nakatawagan eh. Ambot. Pish. Okay, next. May gapila ko lisod kayo. 1, 2, 3, go. Sushi, gali. 1, 2, 3, go. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. There's a lot of ass. Oh my God. Kalisod. I saw Susie sitting in a shoe shine. Di ba? Basta na kay braces, di na juga kalitok, di ba? Shoe. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Oh, mo na lisod para nimo. Oh. Karosan. Pila ko murag tagak na kuha ni dere. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Oh. Wala! Kamala mo niya! Lagi ka lagi. Pish. Okay, 1, 2, 3, go. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Wow. If a dog... Si dog. Dahil naman kung Bisaya accent, di ba? Dog? If a dog
choose, di ba? Choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog, Dog. Dog. if a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? What's that? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Like, if a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Ah, kaliso na eh. What? If a dog choose shoes, if a dog choose, what do you? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Last. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Lay natin. Nagunaw na sa cookies sa sapatos ang naka-outer. Pish, pish, pish. Sige na. Last tongue twister. Which wristwatches are Swiss? Ah! Wish, swish. Ayup na daan. Yeah. 1, 2, 3, go. Which wristwatches are Swiss? Wristwatches. Wala na. Huwag pag-ibig ka-trial. Sige, kalma. Yeah. 1, 2, 3, go. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Mura mag washing machine. Washing. Washing. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Ilan na, ikatalong. Yeah. Which wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Oh, which wristwatches are Swiss wristwatches? Napaisa? Paisa. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Yeah, nakasurvive. Good luck, ako na sad. Which wristwatches are Swiss balik. 1, 2, 3, go. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Murag listen juga siya pronounce mo ha? Boleh gini, last again nih. 1, 2, 3. Which wristwatches are Swiss wristwatches? 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 Wow. Wrist. Kapit na siya ka-survive. Which wristwatches are Swiss Which wristwatches are Swiss wristwatches? Kalasang laway ato eh. At least naka-survive. It's naka-survive ta. Pish. Kanta daw, bahay kubo kuya. Ha? Ano man? Bahay kubo daw. Bahay kubo kahit bunti. Ang alaman doon ay sari. Singkamas. Kantahan daw ni. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo kahit na munti. Balik-palikahan to na po. Bahay kubo. Kamu kung saan di ka? Bahay kubo. Ha? Bahay kubo kahit na munti. 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 Bahay kubo. Kena bahay. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo kahit na munti. Kantahan ko original na bahay kubo. Bahay kubo kahit na munti. Abot lang. Pila ko di. Trick naman na. Okay, that's it for today. I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Share peace and love. Korean biryani. Ano mo? Bye-bye.